mushake amabanga ya company tifunge ngaho genda uyishakire. Seems to me the US government should have a little more reach than some. Ndabiziko ne andi leta Amerika yose irabizi ukuntu company ikora ndetse sira iyo ngo mushaka ngo mubone leta ni yibitse nayiza hiringe nagoro nshaka byivangemo. Time. To perform the operation, Michael, that would require signatures from about 20 different departments. Avuga tumvange amvugira hangaha kugira ngo byo nyene bibyemere kugira ngo Saratan kuri tumushake tumubone byasaba ko njya gusinyisha umubayobozi bakuru bamagarariye hafi ngo muri department basi 20 zose zishyiraho umukono wazo. You want to bet at least one of them is company? Ese urakeka ngiye kushaka bose ngo bansinyire dushake Saratan kuri aboneke ntabwo na kwisanga ndi muri biro imwe muri zo ari yo muri company iyikorera. The only way this is going to work. Mu yandi magambo kujya munyeza bashake Saratan kuri ndanga muri Amerika yose mushake makamo bamubonye byasaba kujya gusinyisha hafi muri department za FBI n'ahandi hose umutekano nka 20. Freelancer off the books. Nyine ko basi nyangufasha ukorera akazi hanze meze ngaho uyigenga nta n'umwe ukurikirana. Nakunkorera akazi. I'm giving you an opportunity to avoid 15 years in jail. Erega ndimo no amahirwe kugira ngo bino kano kanya ntufungwe imyaka 15. We unkorera akazi ushakire company. Sila yo iriyo mabanga yayo. Iri hehe? Time that your brother's facing. Ndetse reka menye ikindi kintu kirenzeho. Uretse nawe ubwawe namukuru wabwe nagiye kuzanga mu bwese mufungirwe hamwe kubera ikisi. Company tried to take him out in Panama. Avugira nga mukuru wagiye kuba yafunga kuko company muri Panama bamusanze bagira ngo bamwivugane. Bageze bagiye ko mwivugana ahubwo yivugana amwe muri bo. Yishe umuntu mukuru wawe rero. Apparently. Karabaye ibyo atarazi kandi. Na mwene se yafashwe. Na warahanga arafunze. Ibi ni ikindi kibazo. I just made a deal with the Panamanian authorities for him. Ariko amvugira hanga navuganye n'abashinzwe umutekano bo muri Panama aho tuvugira hanga hamwe so ari mu ndege ya mbere izahanga muri Amerika nawe agiye kuba twamwakira. Any time now. Urabyumva ute rero? Sila ngiyi. You recognize this handwriting? Uyu mukono waba uzi nyirabo wandika gutya. This is your father's. Oyo ngo umukono wa so. He spent the last 2 years of his life going after this very thing. Naso ajya gupfa maze imyaka 2 yanyuma kiri kuri iyi si ashaka Sila maka ayibonye nubwo bitamukundiye yapfuye akiri mu nzira yo kwishakisha. Iyi Sila niyo black book cyangwa myenze agatabo kibanga karimo amabanga yose yatuma company bayivugana. Do you believe in fate, Michael? Ese Michael wemera ko iby'Imana yagennye biba byanga byakunda igeno ry'Imana utari kwepa? I think I'd like to talk to my brother. Nyene mbanza mvuga namwe ne data mukuru wanje. Menye nimba koko iyi job tuyikora. Kumba ku ruhande. Mahoni yaje mu rugo iwe muri Colorado. Muri Durango na gace. Je mu rugo geri imbere y'urugo polisi zirahuzuye. Bahazengurutse imbere y'inzu ye. Nago nzi yabaye iki? Yaje mu nzu yirukanka baramufata. Nago wajya indani. Ntabwo nzi mu nzu kandi hapfuye nde mu rugo rwe. Ihangane ntabwo wajya mu rugo ntibishoboka. Kiri indani ni ishyano. Kumanga adore ya hari sukure. Sukure yaje kuyivurira umugenzi